Veliki pozdrav svim gledalcima, hvala TV Tajnu što mi je uputio poziv da kažem nešto u vezi sa trenutnom situacijom u svetu i ovom farsom koja se dešava u Srbiji, u takozvanoj Srbiji, od takozvane vlasti i za takozvani narod. Prvo bih pričao o takozvanim izborima. Ja sam protiv bilo kakvog pokoravanja onima koji su zaposeli, oteli državu narodu i onima koji su nosioci suvereniteta, to jest građanima Republike Srbije, punopravnim, punoletnim građanima Srbije koji su jedini koji imaju pravo da upravljaju tom zemljom, tom državom. Znači, uvek podsjećam da pre bilo čega, pre bilo kakve rasprave o tome da li su spiskovi dobri, da li su mediji otvoreni za sve ili bilo koje drugo pitanje da se raspravi, da se uzme u obzir, mi moramo da se setimo da je Srbija kao država, da su Srbi kao narod u vanzakonskom i vanustavnom stanju skoro 4 godine. Da ne uzimamo to kako su svi ovi banditi došli na vlast 44. godine, kako su kršili i međunarodno pravo i ustav Kraljevine tadašnje Jugoslavije i sve zakone i moralne i božanske i ljudske, sve tradicije, sve živo što su učinili, kakvim su pučem, kakvom su diktaturom došli na vlast i tako dalje. Da to prihvatimo kao jednostavnu istorijsku činjenicu da su uspeli da otmu vlast još onda, da koristeći strane trupe i zapadne i istočne okupiraju, mene samo interesuje srpska teritorija, znači sve srpske teritorije, da ih rasprčaju, da ih podele drugima, ali su ipak na kraju bili priznati od ostatka sveta i uspostavili neko ustavno i pravno stanje koje se taljigalo kroz istoriju dok nije došlo do raspada tog sistema, do uništenja tog sistema, do samoubistva tog sistema uz veliku pomoć zapadnih stranih sila. Verovatno bi i Sovjetski savez u tome saučestvovao, ali je bio kao neprijatelj Srba i Srbije, ali je bio zauzet sopstvenim raspadom i na kraju smo ostali samo sa Rusijom. Dakle, to stanje se nekako taljigalo do 2020. godine, kada su oni sami u svojoj nesposobnosti, u svojoj oholosti, u svojoj nadmenosti, bahatosti, potpunom kršenju svih zakona, čak i sopstvenih, svih pravila, čak i sopstvenih pravila, doveli Srbiju u ovo stanje da više nismo ni u ustavnom stanju, ni u pravnom stanju, znači u zakonskom stanju. Samim time, svi ovi koji su sada na vrhu države su zapravo uzurpatori, otimači, banditi, lopovi, ubice i veleizdajici. Znači, oni su krivi i sada ne govorim samo o SNS-u i ovoj bandi koja je oko njih, već i svima onima koji su saučestvovali u posljednja 2 ciklusa takozvanih izbora i u ono vreme kada se sve to raspalo niko nije digao glas od onih koji su bili na vlasti. Mi ne smemo zaboraviti da su na vlasti bili i ovi koji su bili u Skupštini, jer to je zakonodavna vlast. Oni se uvek vade na to da nisu na vlasti. I kada lažu narod, govoreći da nikada nisu bili na vlasti, neki od ovih takozvanih patriotskih i državotvornih opcija, lažu jer su bili na vlasti, bili su na položaju zakonodavne vlasti i ništa nisu radili, ni da se suprotstave, ni da ne da bojkotuju, nego da se ne pokore laži i prevari, nego su saučestvovali u tome. Znači, istu krivicu imaju za veleizdaju kao i ovi drugi. Apsolutno nema nevinih u političkom životu Srbije. Znači, sve drugo je sekundarno kao razlog potpune pravne ništavosti, ne samo takozvanih izbora, već i svega što je urađeno od juna 2020. godine. Znači, mi imamo dobru situaciju što se tiče nas kao Srba, kao naroda, kao nosilaca suverenosti, da možemo sve da poništimo i da kažemo da je sve bilo vanpravno, vanustavno, protivno međunarodnom pravu, protivno domaćim zakonima, da je to bila banditska grupa koja je sve to
potpisala, prihvatila, ratifikovala i šta god da su radili, sve je to ništavo i nema nikakvu vrednost više u međunarodnim odnosima. I to ne može niko da ospori. Tako da, u krajnjem slučaju, kada se govori o ovim takozvanim izborima pod znacima navoda, znači samo farsa, jedna parada koja treba da im da legitimnost za veleizdaju, za konačni čin veleizdaje, mi možemo samo da kažemo da je to saučestvovanje i svih ovih političkih partija koje su se postavili na razne takozvane liste, saučestvovanje u kriminalu i naroda koji će izaći i ljudi koji će prihvatiti da budu ponizni, da su pokorni uzurpatorima, banditima, lopovima, otimačima. Znači, dobrovoljno pristaju na status roba, ali ne samo da je to kriminalno, to je i političko i nacionalno samoubistvo. Nažalost, mi smo došli u stanje kolektivne psihoze u kojoj većina naroda hrli, radujući se, veseleći se sopstvenoj propasti i samoubistvu. Ja moram da podsjetim gledaoce i ljude koji prate ove kanale, naročito TV Tajin kao jedan od najboljih, najslobodnijih YouTube kanala, da ja već godinama, više od decenije konkretno, govorim na svim skupovima u dijaspori, svuda gde sam u Srbiji, kad imam priliku, iako naravno kao i većina sličnih ljudi koji nisu podobni, nemamo pristupa zvaničnim medijima, a naročito od 2017. godine, pa sve do COVID-a, pokušavao sam da napravim političku partiju, ne za sebe nikako, već da pokrenemo jednu inicijativu da se stvori prava nacionalna srpska građanska politička partija. To nije nekompatibilno, nije nemoguće biti potpuno modern čovek, savremen sa svetskim pogledima i iskustvom, a biti nacionalista u onom smislu da znamo ko smo poreklom, da smo mi Srbi, da moramo imati sopstvenu političku snagu u državi koju su naši preci stvorili, nazvali je Srbijom zato što je srpska i učinili nama veliku uslugu time što smo u svetu kojem ima nekoliko hiljada nacije i naroda zapravo, mnogo važnije, da smo mi među tih 200 u stvari koji zapravo imaju svoju državu kao suverene države, ali mi smo među 100 naroda zapravo, jer ne postoje, na primjer, Belgijanci, ne postoje Francuzi, ne postoje Španci, to su nacionalne države, to su države koje su suprastrukture nad narodima koji su u njima. Samo u Španiji koliko ima naroda koji nemaju pravo i koje maltretiraju, hapse, sputavaju i tako dalje, jer ne daju im ono osnovno što proklamuju u takozvanim evropskim vrednostima, pravo na nacionalno samoopredeljenje. Mi smo znači u maloj manjini naroda koji su uspeli, zahvaljujući našim precima, da sačuvaju i narodnu državu i suverenu državu u smislu onom građanskom kao aktera u međunarodnim odnosima. Mi sve to sada bacamo u vodu, ali ja već godinama pokušavam da napravim tu partiju, nije uspelo, ne znam kako su svi ovi skupili te potpise, kad ja nisam uspeo sa masom ljudi koje širom Srbije to pokušavalo da radi, da skupimo toliko potpisa, koliko je potrebno za osnivanje partije, za registraciju, jer jednostavno ljudi su se bojali, plašili, naravno taj kukavičluk je meni iracionalan, nerazumljiv, ali je činjenično stanje tako da su se bojali da stave svoje ime zvanično, iako su većinom pružili bezrezervnu podršku i sviđale su im se te ideje. Da ne ulazim sada u to zašto se ta partija zvala poslednja politička partija, samo površno, da bi se zaustavio, ukinuo partijski sistem, da se znači više ne ide na partije, nego da se ide na direktno glasanje za pojedinca u izbornoj jedinici, za one ljude koji tamo žive, koji tamo rade, koji svi znaju i koji mogu samo na svoje ime i prezime da osvoje te glasove i da postanu pravi narodni zastupnici u novoj skupštini koja bi se isto tako restrukturirala, pretvorila barem u dvodobnu, ja predlažem u trodobnu, ljudi to ne shvataju, pljuju me i tako dalje, ali oni koji na kraju saslušaju kako treba razmisle, onda shvate koliko bi bilo lakše olakšati politički život, čak i ako bi svi Albanci ostali unutar Srbije kada povratimo Kosovo, pun suverenitet nad Kosovom.
jer ta opcija to omogući. Ali da ne davim sada s time, samo da kažem da je to uključivalo, te sve promene su uključivale i promenu društveno-političkog uređenja iz parlamentarne, takozvane parlamentarne demokratije, o čemu govori Branko Dragaš, da je to zastareli sistem, ne u potpunosti, ima stvari koje moraju da budu takve, ali da bude direktna demokratija i da bude predsjednički sistem, to jest da se stvori kabinet koji će direktno biti odgovoran Skupštini i narodu, biračima i nadziran od strane nezavisnog vrhovnog suda, to je sudske grane vlasti, pravih sudija koji će imati puni suverenitet u tom smislu koji pripada toj grani vlasti. A ne da sad imamo ovaj partijski kurvarluk u Skupštini koji onda postavlja, a ne bira predsjednika vlade, pa se onda ljudi čude ko je birao Brnabićku. Pa naravno da niko nije, zato što to nije uopšte u sistemu zamišljeno kao takvo i taj veličanstveni ustav koji svi hvale Koštuničin je napisan upravo tako veleizdajnički da bude još veća mogućnost manipulacije građanima da bi se lakše vladalo sa tog nivoa banditske partokratije koja već decenijama postoji u Srbiji, koja je sebe pokazala u pravom svetlu kroz sve te godine, evo sada vidimo konačni rezultat. Dakle, da se vratim na ono glavno, ja godinama predlažem jedino beskrvno rešenje. Na kraju će to biti kasno za to, jer će biti krvi do kolena, ali evo još jednom da ponovim, beskrvno rešenje je bilo to da se odbije pokoravanju, znači otpor, odbijanje pokoravanju kriminalcima i veleizdajnicima, lažovima, lopovima i tako dalje. Neučestvovanje u nezakonitim, neustavnom kriminalnom delu. Znači mi sada kao narod generalno većinski saučestvujemo u kriminalnom i veleizdajničkom delu, kršeći i ustav i zakone i međunarodno pravo, priznajući, znači, kao narod, sve ono što je po međunarodnom pravu bilo počinjeno kao kriminalno delo, svi ovi ugovori, pregovori, dogovori, prihvatanja i sve ostalo. I time bismo, ako se ne bi pokorili, ne da budemo neposlušni kao deca. Neposlušnost podrazumeva da onaj koji zahteva poslušnost ima legitimnost i zakonsko pravo kao roditelj da vodi računa o deci za njihovo blagostanje. Pa su deca neposlušna, pa ih onda primora na neki način da budu poslušna i da urade ono što treba. Nepokornost nezakonitoj, kriminalnoj bandi koja je otela državu nosiocima suvereniteta, to jest narodu, građanima, ta nepokornost, to je reč koja treba da se koristi. Nepokornost jer se ne pokoravamo kao slobodni, suvereni građani ove zemlje, države Srbije, onima koji su je oteli, koji su bezakonito, protivzakonito, kriminalno na položajima koje su zaposeli i koje ne žele da daju, da vrate narodu. Znači, to je potrebno da se uradi. Prvi korak je nepokornost i odbijanje saučestvovanja u tom kriminalnom, nezakonitom protivustavnom delu. Ipak, nepokoravanje je samo očajnički, neophodan čin, ali očajnički ako ne ide uz organizovani otpor, i dalje pričamo o beskrvnom i nenasilnom otporu, znači u smislu građanskih protesta, jasno i nedvosmisleno osuđujući javno sve one koji su saučesnici u smislu svih ovih vodećih kriminalaca. Da li su ovi koji su na položajima u Ustavnom sudu, u Vrhovnom sudu, u Skupštini takozvanoj, u vladi ili na čelu te formalne, potpuno besmislene funkcije predsjednika, ali oni su svi u jednom zajedničkom, združenom zločinačkom poduhvatu, što se mora osuditi i jasno i glasno objasniti i zahtevati da svi daju ostavke kako bismo izbegli nasilje i krv, i rušenje, paljenje i tako dalje. To je ono što je nama najmanje potrebno, to je potpuno nepotrebno, to je mora se izbeći po svaku cenu, ali samo možemo da izbegnemo tim javnim velikim otporom, nepokoravanjem i zahtevanjem
ostavki, da oni dobrovoljno prihvate da odu sa tih položaja kako bi se raščistio prostor, da se onda uradi ono što je neophodno. Jer otpor, to jest nepokoravanje, neučestvovanje u izborima, znači ne bojkot, bojkot isto je pogrešna reč, jer podrazumeva da je to sve okej, da je to sve legalno, zakonito, kao u biznisu, kad neka firma ima pravo da prodaje, recimo, trenutno, recimo, izraelska firma može da prodaje, kompanija može da stavi proizvode na tržište Srbije, to je sve legalno, legitimno i tako dalje, ali nije protivzakonito, ali mi moramo da napravimo bojkot zato što ne želimo da podržavamo ljude koji ne protestuju u sopstvenoj zemlji protiv onih koji ubijaju decu, civile, ruše sve redom, čine jedan akt strašnog genocida na tim Palestincima, na tim nevinim civilima. Isto kao što je to bilo u vreme Južnoafričke republike, kada su vršili stravičnu diskriminaciju, apartheid nad crnačkom populacijom i to je zaradilo, dobilo legitimnost i zakonitost u međunarodnim odnosima i uopšte u ponašanju. Ali to podrazumeva da ovi imaju pravo da su priznati da imaju nešto. Zato je bojkot u ovom slučaju potpuno pogrešna reč, jer se ne bojkotuje ništa, nego se ne priznaje zakonitost. Znači njima ne dajemo im ni toliko da im lingvistički priznamo legitimnost i zakonitost kako bismo ih bojkotovali zato što nam se to ne dopada. Mi moramo da, znači, postavimo sve tačno kako jeste, da su to kriminalci koji nemaju ni pravo, ni zakon im ne dozvoljava to, niti imaju legitimnost kao nosioci, predstavnici naroda, građana Srbije, a naročito ne većinskog srpskog naroda koji je osnovao tu državu, koji onda velikodušno drugima dao, ne Srbima, dao pravo da saučestvuju u političkom životu kao ravnopravni građani. Dakle, to su stvari koje moraju da se vide. Znači, mi moramo uz isticanje razloga te nezakonitosti i neustavnosti tih takozvanih izbora da se javno postavimo i da se iznose zahtevi za neopozive ostavke sve tri grane vlasti, kako bi se onda stvorila prelazna, privremena, delovodna vlada koja bi stvorila uslove za izbore za ustavotvornu skupštinu, kako bi se Srbija vratila u zakonitost i ustavnost. Nema drugog načina da se vratimo, jer svi ovi, kao dr. Grujić koji je fantastično uradio analizu, dokazao sve, ima sve dokaze na gomili o svim nezakonitostima i neustavnostima, ali i dalje tvrdi da moramo ustavno da reagujemo. Ja smatram da je ovo ustavno, jer u Ustavu postoji, kao što i on sam kaže, građanska inicijativa. Šta ćete veću građansku inicijativu od masovnoj nepokornosti onima koji su prekršili, uništili Ustav, ukinuli ga, uništili svu zakonitost i oteli državu i sve funkcije i pare i vlast i sve poluge, sve instrumente i mehanizme vlasti upotrebili kao oružje i kao oruđe za uništenje, za pljačkanje i za veleizdaju i naroda i države i građana države Srbije. Znači, tu je osnovna stvar shvatiti da je to sve zakonito i po Ustavu, ali da s obzirom da više Ustav ne važi, uništen je već 4 godine, da nema zakonske osnove za bilo šta, mi moramo ponovo uzeti suverenitet u svoje ruke kao građani Srbije i da onda stvorimo posle njihove ostavke. Opet kažem, sve ovo je fikcija i verovatno suludo pričati, s obzirom da oni nikada neće dati ni milimetar vlasti bez krvi, bez revolucije, ali evo moramo zbog moralne odgovornosti, da ne bi rekli da pozivamo na ubijanje, na rušenje, na bilo šta, mi pozivamo na dobrovoljno uklanjanje tih ljudi sa pozicija vlasti i vraćanje, što će im se uzeti u obzir kao jedna dobra olakšavajuća okolnost da nisu izazvali krvoproliće i pored svih drugih zločina koje su počinili. Znači, to je jedini način da bude bez krvi, da bude bez revolucije, da bude bez uništenja Beograda kao glavnog grada i bez okupacije od stranih sila koje će onda ući, naravno znamo koje ove zapadne, koje će onda ući u Srbiju da
štite mir, kako oni to vole da kažu svuda gde su ušli, gde su izazvali još veće razaranje i veće stradanja tog naroda koji su došli da, po znacima navoda, usreće. Znači, mi moramo da sve to izvršimo, ali preduslov svega je postojanje sposobnih, hrabrih ljudi, sposobnih, mislim, i legalno, zakonski sposobnih da obavljaju javne funkcije, jer ovi uz sve ovo drugo nemaju ni zakonsku, naročito takozvani predsjednik, uzurpator, otimač, nema zakonsku sposobnost za rad na takvom položaju, na bilo kakvom, s obzirom možete potražiti kod doktora Grujića, sve te u detalje razrađeno, sve to zakonski obrađeno, da ne zamaram sada time, ali mi moramo da imamo ljude koji su i zakonski, radno sposobni i sposobni u smislu obavljanja tih izuzetno važnih, ozbiljnih, najozbiljnijih funkcija delovanja za dobrobit i opstanak države i celog naroda u finansijskom, ekonomskom, političkom smislu, u međunarodnim odnosima, u međunarodnom pravu, da ne pričamo o ovim funkcijama koje svakodnevno moraju da budu u potpunosti obavljane kako treba, kako bi ljudi imali struju, vodu, transport i sve ostalo što je neophodno za civilizacijski život, da ne dođemo u stanje Gaze, da nema ni vode, ni struje, ni hrane, niti bilo čega. Znači, to su te stvari. I još jedan od najvećih uslova je uz ovu sposobnost, uz hrabrost, koje nema u stvari. Nema hrabrih sem na rečima. Evo i meni to možete da zamerite i da kažete evo ga u Meksiku, lako je njemu iz daljine. Ja sam to isto govorio u Srbiji, pokušavao, bio sam tamo mesecima, radio, pričao, ali jednostavno niko neće da se udruži. To je ono što je sada treći preduslov koji je najvažniji, da postoji grupa od barem 10, 20, 30 ljudi, sposobnih i hrabrih, patriota, naravno rodoljuba, Srba, i drugih koji žele da rade za državu Srbiju i za sve građane Srbije, ali koji mogu da saučestvuju, da sarađuju, koji nisu opsednuti sujetom, koji nisu opsednuti samo ličnom vrednošću i željom da budu prvi, jedini, glavni, najpametniji i koji mogu da prihvate tuđe mišljenje, da o tim mišljenjima razmene argumente, kako bi se došlo do možda nekog drugog, trećeg, četvrtog rešenja koje će uključiti najbolje delove različitih mišljenja da bi se napravio sistem, da bi se donela odluka koja će najbolje koristiti u trenutku za neku političku odluku ili na duge staze u tom državotvornom smislu, strateškom za opstanak i razvoj i snagu i razvitak i jačanje države Srbije. Znači, to su preduslovi. Mi, nažalost, sve ovo što sam pričao propada jer mi nemamo grupu ljudi koji će, evo sada, dok traje ovo ludilo, da se organizuju, da rade. Svi imaju neke izgovore, nije potrebno ni milioni dolara, ni milioni evra, niti bilo šta, potrebno je dobra volja, potrebno je sarađivati, okupljati ljude, objašnjavati i posvetiti se tome da se to uradi. Mi u dijaspori radimo sve što možemo, koliko je to nama u mogućnosti, ali i mi smo umorni, jer šaljemo pare u bunar bez dna. Sa ove daljine, čim nešto pametno kažemo, odmah se nađe gomila koji će odmah reći lako je vama tamo negde. Dođite ovamo, kad dođemo tamo, onda samo traže pare i ništa neće da urade konkretno i onda se samo kriju, ajde ti, a ja ću tek posle, kad bude sve gotovo, da se pridružim. Ali ću te iz mišje rupe u koju pobegnem kao kukavica, u što su se pretvorili većinom Srbi, u jedne gnjide, u jedan potpuno amoralan narod koji nema više nikakvu kičmu, nikakvo dostojanstvo, jednostavno srlja, hrli u samoubistvo i posle će mu biti kasno. Ja sam i veliki optimista, ali smatram da prvo mora doći do velikog stradanja, pa će tek onda možda moći da se izrodi, da se stvori ta grupa takvih ljudi koji će u očaju da morati da
se bore za život i za preživljavanje i sopstveno i svoje dece i svojih potomaka i države i svega, uključujući i potpuno čišćenje crkve od ovih velizdenika i jeretika i satanista koji su namotili i crkvu. Jer mi nemamo više ništa. Vojska je potpuno pod kontrolom neprijatelja. Policija je potpuno korumpirana i prodata, znači ubijaće sutra, tući će mlade. Videli smo to pre 3 godine, 3,5 godine u vreme onih protesta, kako su bezdušno, krvoločno tukli sopstvene građane, sugrađane, zarad ludaka koji je na vlasti i zarad bande izdajica, ubica i lopova. Znači, to smo izgubili. Akademija, naučna elita, takođe potpuno beskrvna, nemoralna, bezdušna, sujetna, puna sebe, puna gordosti, sve su to smrtni gresi i to će im se tako i vratiti vrlo brzo. Crkva, opet kažem, jednostavno potpuno nepotrebna, izgubila je svaku vrednost ovakva kakva je, nema apsolutno nikakvog smisla da se to finansira, da se to sledi, jer jednostavno ne ispunjava, to jest svoje duše, ako ste vernici, dajete direktno u ruke Sotoni, a ovi drugi koji nisu, jednostavno prihvataju da im se pred očima vrte oni ljudi koji su jednostavno oličenje zla, pokvarenosti, niskosti, ljigavosti, veleizdaje, lopovluka, kurvarluka, svega najgoreg, znači tu se skupilo od vrha do dna, jer mi ne možemo više da pričamo, pa ima dobrih monaha, ima dobrih sveštenika, možda ih imali su kukavice, a hrišćanin i onaj pripadnik crkvi ne sme da bude takav, znači i oni su se sami predali i dopustili Sotoni da ih uzme pod svoje. Potpuno besmisleni, nepotrebni u ovom istorijskom trenutku i to mora da se čisti, da se sve rasturi i da se iz početka popuni pravim ljudima koji će sve to da osvete ponovo kako treba. Da ne pričamo ošte o umetnicima, o toj našoj takozvanoj intelektualnoj eliti koja je isto tako prodata, koja nema nikakvu slobodu, nikakvu kičmu, nikakvu kreativnost. Pogledajte samo filmove, serije, sve živo, to je sve toliko prazno, besmisleno, ružno i nema nikakvu svrhu. Znači, potpuno narod bez ikakve osnove za postojanje više i trenutno hrli u beznađe. I samo još jedna stvar, bit će o ovoj situaciji u Palestini. Ja moram da kažem da sam ponosan što sam deo naroda koji je još uvek, barem u tom smislu, dostojanstven i ima neke moralnu vertikalu, da u većini slučajeva je protiv, užasnut je, zgranut, zgrožen ovim genocidom koji se sprovodi i etnocidom koji se sprovodi nad Palestincima u njihovoj zemlji, u Palestini, koja je napadnuta od strane države Izrael i od Jevreja. Ja opet naglašavam, mora se koristiti prava terminologija, sada izmišljaju neke Izraelce. Izraelci ne postoje, Ustavni sud Izraela, država Izrael je rekao da ne postoje Izraelci, nego postoje Jevreji i Palestinci. Znači, ne sme se izvrtati stvarnost i činjenica je da vlada države Izrael, znači ti Jevreji koji su na vlasti trenutno i ta čitava koalicija i uglavnom ogromna većina u parlamentu, znači predstavnici naroda, uključujući one do samih zabavišta i tako dalje, sve što vidimo je velika podrška genocidu. Naravno da ima ljudi časnih, humanih, dobrih, plemenitih i onih koji se ne boje istine da kažu da njihova država i da njihov narod vrši stravičan genocid nad civilima, nad nedužnim stanovništvom, pred očima celog sveta. I svesni su da time gube u potpunosti svaku moralnu osnovu za bilo kakvo izjašnjavanje u vezi sa tim problemima, kao što su radili u slučaju sa nama decenijama, koristeći se stradanjima Jevreja u Drugom svetskom ratu, kao da Srbi nisu stradali, nego samo Jevreji, da nam popuju i da nam pričaju, naročito njihovi lideri u Americi i izvesni u Izraelu, ali i po Evropi i tako dalje. Sjetimo samo onoga u Francuskoj, onoga Levija, Bernard, ne znam kako se ni zove, potpuno beznačajan, ali u medijima izdignut na nivo najvećeg filozofa francuske današnjice, da nam popuju o tome kako smo mi izvršili genocid. Nikada nisu došli u Bratunac, nikada nisu otišli u Srpsko Sarajevo,
da vide kako se ubijaju Srbi, kako se nisu otkrili ništa o logorima koje su muslimani Bosne i Hercegovine imali, u kojima su držali i mučili Srbe. Ništa se nije desilo u vreme Krajine, ni reč nije dignuta, osim od vrlo malobrojnih pojedinaca kojima mi sutra treba da podignemo spomenike u Srbiji da bismo znali da je bilo tih ljudi, da se to ne zaboravi i da ne bismo stvarili neke stereotipe. Ali tokom decenija niko od njih nije reč rekao o Srbima u Makedoniji, u Crnoj Gori, a da ne pominjemo Kosovo i Metohiju. Znači, ta država je priznala Kosovo i Metohiju, znajući tačno šta se tamo zbiva. To sve moramo da uzmemo u obzir, isto tako i kada se radi o Palestincima. Mi moramo da znamo da je tamo puno Palestinaca, ne znam koliko, ali 100.000 su pravoslavni hrišćani koji su naša sabraća u tom smislu verskom, tradicionalnom, iako ja mogu otvoreno da kažem da većina Srba nema niti veze, niti osnove za tu titulu da su pravoslavci i hrišćani, jer ništa i ne znaju, niti se ponašaju po tim principima. Ali ajde, nominalno mi smo pravoslavna hrišćanska nacija, narod koji je već skoro 2000 godina u toj veri. Ali moramo da se setimo, dok saučestvujemo u bolu, dok pružamo makar moralnu podršku tim ljudima, a mislim da bi trebalo da prisilimo demonstracijama našu državu da prekine da podržava Izrael i genocid, isto kao što podržava genocid nad Rusima u zapadnoj Rusiji i na ruskim teritorijama na tom evropskom frontu, ali da se vratim na Gazu, moramo da primoramo te uzurpatore na neki način, a nadam se da će doći do onoga što ja pričam o toj promeni vlasti i da će buduća vlada da sve radi kako treba. Znači, mi moramo dok to izražavamo saučestvovanje, sućut, saučestvujemo u bolu, u tom stradanju i tako dalje, ipak da se setimo da niko od tih muslimanskih zemalja, nijedna, nije reč rekla kada je genocid vršen nad Srbima, nego su slali ili kao države, ili kao grupe unutar tih država, država nije to sprečavala, čak i među Palestincima, ljude, novac, oružje, medijsku podršku onima koji su činili genocid na Srbima. Mi to ne smemo da zaboravimo, niti smemo da oprostimo. Niko nikada od Palestinaca nije otišao u Bratunac, niko nije otišao na neko stratište u logore u muslimanskom Sarajevu da kaže ovde su muslimani mučili kaure, Srbe. Niko nije dao podršku da se sačuva Republika Srpska Krajina. Niko danas ne diže glas protiv genocida koji se vrši i etnocida koji se vrši na Kosovu, koji se vrši u Makedoniji nad Srbima, koji se vrši u Crnoj Gori nad Srbima. Znači, mi moramo biti politički realisti i da realno gledamo na stvari. Stradanje, genocid mora biti osuđen, ali nikako ne smemo da zaboravimo da oni moraju nešto da urade za nas, da priznaju sve to kako bi dobili nešto više od nas za uzvrat, jer u politici je, što kaže naš narod, tanti za kukuriku. Mi ćemo biti, kao što je Ksenija Atanasijević, naša najveća žena filozof i filozof uopšte, u nas potpuno skrajnuta zbog tog odnosa prema ženama i prema manjinama, i zbog te beogradske čaršije koja nije mogla da podnese tako veliku ličnost u tom proseku žabokrečenji, pa su je potpuno uklonili, ali ona je lepo govorila i narodskim jezikom je pričala, iako je pisala na latinskom svoju tezu i najbolje govorila francuski i engleski i mnogi druge jezike, veličanstvena jedna osoba, ali je narodski govorila da onaj koji pristaje da ga stalno tuku i da tegli, vadeći se na tu hrišćansku filozofiju pokornosti i pristajanje na patnju, mi onda sami poništavamo onu granicu između tegleće marve i čoveka koji mora da sačuva svoje dostojanstvo, svoj ponos i svoje pravo da se odupre i obavezu da se odupre zlu, poniženju i uništenju.
Život mora da pobedi i ja se nadam da će se u srpskom narodu naći grupa ljudi koja neće se obazirati na to što nije u grupi tih vodećih likova koji se javljaju po našim medijima, koji nema veze što nemaju doktorske disertacije i doktorske titule, što nisu neki književnici, poznati glumci, pisci. Nama su potrebni čisti, pošteni ljudi koji mogu da sarađuju, koji će se usuditi da vode državu kako treba i koji će pre svega, iznad svega, želeti da žive i da žive dostojanstveno kako zaslužuje ljudsko biće. Kako bismo sačuvali i državu i naš narod, našu kulturu, našu civilizaciju i počeli da se obnavljamo, da se ponovo ujedinjujemo, da jačamo i da idemo ka budućem blagostanju u državi Srba, u kojoj su dobrodošli svi koji su lojalni i koji žele da saučestvuju u gradnji novog, boljeg sistema u kome će biti sreća, biti živ, a ne prokletstvo, kao što je to danas. Hvala. Daj Bože da dođe do oslobođenja vrlo brzo.